hina minkarhi kambe ka Master Xitsonga analyst channel yeah, of course mi tita hi kha hi tisa video ya Papa Rhulani xi kha xi hlamusela ku kahlekahle manager yi biferiwa yini wa xi bifa manager himpela there is always two sides to the story yaleyo video ya Papa Rhulani. Okay ka Gaza bari anti wini ka swona swa ku yini swi fana na munhu loko a yisa CV i walowo tirhi wa wena a le yo yisa CV se u hlamuriwile loko u tshama kha u ni tseketsela ka live hi mhaka mina Andries Facebook u ti byela ku a ku na xi ni nga xi tiviku mina u swile a ku na xi nga xi tiviku i tshama kha u ni tseketsela u ri mi u dyondzisi mina pahla wena u tlhela u hleva na lekere u hlevile kere ku u dyondzisi mina ku mbala wena yimanyani n'wa ximanga kambe yimanye ku taka tichazi. As you have heard, so reason yo Papa Rhulani kahle a bife manager Philani i revenge hi swo sweswo swo ba revenge ha swona a hi swi vona na yena Philani to be honest a ngo va innocent hi tin'wana na tin'wana tivhidiyo na yena va kha a rhunga Papa Rhulani loxi nga ri kona hi swo tala like humese swihundla swo tala hi swi vona na timhaka to ba vavasati na tona ti humesa swo tala swinene like a lot of things there a swi humeseriwa handle and stuff like that. So leswi Papa Rhulani yi kombisaka swona it's a revenge hi swo sweswo it's very very clear. Loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Ni vuya le bera babu ni vuya misapa meno ni vuya le bera babu Atinyanga nitakulewa ni vuya misapa meno ayoyo tumwene kulewa kuzungumza simwana la tumwene yikula godi jonsa simwana nukuba kuranza babu utanda nukuba kuranza impamula Nega kusonda bamoyeshela kufambela kahle Nega kusonda kufambela kahle Penijombo ya mina emashasi wasiva Pele bashile babuni bona ni okwinyama wakosa siku